Yo biti son rap kwe a men. Boy, yo, kwa di men. So gen men. Kwa di. Dim nou men, sa pase men. Men, sa moui nek de sa moui men. Ki de sa men, ki de sa? Desaline men, di moui. Desaline? Oui men. Chet, ben mou ves men, te may prepare men pou male. Oui nek, pi do pa mi je moui mal oui men. Ben te may prepare. Ya men. Men. May prepare. Ya men, nou an. Ki lay mou men? 17 octobre 1806. Alo kak. Men... Caught in the crossfire.